walhun kam kukailo a kukam kobal kuti ahontosi ta kukailo tiwan Allah wai kukono tese a kosom chakando tu matol indígena on matol maya on matol moson chekel chesom yone falta mientras a kuti kam kukailo ay kapkaleko yul kona bai kukono bai kalchone gabi wat kalel junto chan elit kun kuibanilti kawal mahcha mame hin wat ilal yuhtol chnae tol yohtak shaib unin chqan habi tay mawal yowal ilohtol chkuila yul kokane asha pashilon technani halon shin bai honok mulna hil yowal chqan lai tashke kutsibeni che haloni che hilon aho tay ahun santula atachi hak yipalil halon shin yul nail kuyo itolin hunku kuyo ti haloni tol aisha oktok yul cholilal tol shkukuyu yiban tok yichbanil yiban tok cholilal hun sanko qanehti yuhtol chioche hebia haushin tol kamchik ayil yul kono setal shal bay phet kono ek asti chashmun yin mestolal bay shole phet kono porque hay bay shal ay mam gente tosa asap cham mesto kuyo no konchi per campas ko kuyo bin koti seta pashala kama akoti shealil hunsan shati shekukuyuni y la vi este cholilal con checa educación bilingüe yulko konotila y te hablan to hay un tis kukuy bunin yin un grado check castellanización nani preprimaria bilingüe yobi y tú y hecho munahi aton tsiptu un sanchal letra comunes con che o sea la huntsip tu kokani kokahamal kalin Castilla a chikuy bunitihu hasta cheita que va primer grado tosa chikau si hunchik transición yul castellano o sea tosa chala hecto pas cholilal Castilla tu hágala estos mitzka bil kokane til yul kokan hay 30 yechetit cuando un magnu el último sochi satío un magnu hay capaz 8 yechetit bien kokan sanit kukoyong galkhon satia sealil aton kokane tol khocht insigli bila malasano khalonin sino yinka pas tsibal ha tseyetal kokana yechama yechel yechkanga khu ahonto kawala yopis santol kamche khaloni bueno kukai hun qanho ate yop sal khaloni kishwil tachungkani kama wat kalieta igo in Marjala que sea lili eche kukuyun unsano satie porque lahan kal es hakti al halon o sea el sonido la mayoría de letras ya hay tas que son sin ni nas alfabeto kanwan hay tajabs que son yinta pues castellano pero chikuy chahu baital heku kanja yetskutsi bini ko kanwal pues hay jajabos que son zip o gana hasta para castellano o jeca pasó entonces un tío un yip co beibal un chico con cultura to un yip que es beigal to tadul kamaxen que chuatila yet que al jonosa kane voy babil la honema con calma jono cabe na gabil jono kanu en agabil kamshameku kono amobal chacham la pi oji mi mansetie talilan ku bekon kayin ku kinal mi mansetie talilanan ku kaikan eloj y juntol ay ayo mame hon chuche hon yulte konak am shashhochi chiale qane ash pachapni bayna il kuyos chale ok kuila yin qane watshan pachsi bene watshan pashilo nahe pas un problema yetol am shashi yalone ahuntula achil nani halon shin ashkabaye mame chuche kukuye hunen alyalon kuti yuhtol hunti chialil yuhunti shealil kumam icham ay kalta kanyin kuqinal ay bay ayon kamchi haw kin troli lal halon shin falta chil pa kuntila o kile hayin kumasani la ka shukilo na hit kastia haw ta kile na o kila ho ta dol shike o kilo na kin kumane
Ajun abisti, cheltoch jins bi, conobal, tiehal, ancubal. Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.